Later channel here to te kan lo ma cheu tun chuma chuanin kan video masalama kan tarlan tong khanin Mizo Innei Inthenna Chungchang kanun tarlang dona Innei Inthen kan ti hianin Inthen satliani lo Mizo namdan Mizo customary lo hnuai Inthenna chishang shanga soite kanun tarlang bawk dona ni hedan hi the Mizo Marriage, Divorce and Inheritance of Property Act 2014 dan hnuai mi kha ani Kanram Mizoram Christian ram nisia hian Nupa Inthen tamlu tukhi ngei to thama vantling em fashariang vai nule 5000 hnuai selian lo mitam takanoma chen khatin mani inlung hnuaya atui le cha cha e kanom lain chen khatiro chuan mangrama po anlaman pha ngai lo tu swang to in shing nunan chiara fashali riang vai te run umlo na tu khopian Nupa Inthen ni tamlo sil chuan antan hian khobe le ma parbul to ne o chung kim lai ka ngai mange kan runin chung ka ngai mange o chung le zua o chung le zua The Mizo Marriage, Divorce and Inheritance of Property Act 2014 Bung thumna Chang som pathum atanga som pangana a hian Innei Inthenna arawn tarlanga Chang som pathumna hi thuang ni a then ni in Inthenna atana thutlingte grounds for dissolution of marriage tarlan ani thuang khatna chu hetiang hi ani a hedan nu emo ama emo po a innei na hi pasal emo anupui emo hian korta adil na the lutin hnuai chhan ziak te awanga Inthen adil chuan anin neina atanga an Inthen na lekha kortin apetheyang thuang khatna hi mun soma then than le ni in chungte chu subsection pakhatna akopui akhin kha awi re chuan subsection panhina Nupa in kobrem lo an ni chuan Subsection pathumna akopui akhin khan ani chu nun rong taka khoi thrina chumi awanga abula omreng chu angam to lo chuan Subsection palina Inthen adil na thelu ni atanga chiar leta kumthum ayatlem lo chungtal akopui chuan in kai thei natna phar natna emo natna na takdang ave chuan entirnan hei hi atira Inthen dan an soizinga pakhat adna awanga Inthen ti kha ania Nupa tu emazok zok lo asela Inthen tura ngai anilo kumthum chung chu in enkol ngei turania ama ero chu kumthum hnuwa po are lo chuan pek sa changa Inthen thei ani kumthum ma a mi pa in a then chuan ama ania mecha chungten lo thei lo na awanga an lak chua chuan sum chua ani Subsection pangana Inthen adil na athelu ni atanga chiar leta kumthum ayatlem lo chungtal akopui chuan in kai thei natna phar natna emo natna na takdang ave chuan Subsection parukna akopui emo chu kumsari emo ayarei zok emo achan chin thria thei to lo ani a ladam se chuan thriat ngei om tak ani chuan Subsection pasarina mo anupui kha aloi du lo tlat chuan Subsection pariatna akopui chuan mipat mechiatna amhan pui du tlat lowa Nupa anga inpolna anei pui thei lo chuan Subsection pakwana Inthen adil na thelu ma kumni chungzet kha akopui khan atlan bo san chuan Subsection somna an pahnia inlung ruala Inthen andu ve chuan Chang som pathumna thuang ni na chu hetiang hi ania atu zok po in akopui chu mechiat mi patna konga sodomy emo facility emo awanga thiam lo chantir ani chuan an Inthen dilna athelu theyang country tur chu sodomy kanti leilung dan lo anga inpolna le facility kanti ramsa angmeya hurna hi vo in thlenga Mizo nuna kan la mel thriat thuk lo ania
rong taka kopui te mei chiat mi pat na man pui emo ram sanun zia la a mi pat mei chiat na man pui emo ang soina ani Mizo namdan Mizo customary lo hnuaia Inthen dan chi sang atarlan te chu hengte hi ani ma emo mak sum chua sum lai tan pek sa chang kong ka su la mak uire pasal om lo hlana tlan chuak atna awanga Inthen nupui fanau chua san nupui fanau tlan bo san zangzo chuping nupa in pol du lo sa zumei do hengte hi ani Chang som palina hian court manga Inthen na judicial separation tarlan ani a Chang som palina hi thuang thuma then ni in hetiang hi ani a subsection pakhat na he dan mang emo dan dang mang emo po a in nei na pom tlak eng po chu achunga kan soi Chang som pathum na subsection pakhat na a chhan eng po Inthen du chhan manga courta Inthen dil thei ani subsection panhi na court riat pui Inthen na hi lo phal sak diam to ma se atu emazokin in nei dil na athelu chu uluk taka ena court in thudik ninge ya apoma achin fel phu a angai chuan an Inthen na thupek siam to chu athriat le thei ani subsection pathum na court manga Inthen na thu ngai tua chung hi tharuk aya rei ani tur ani lowa tharuk apel hnu chuan court chuan ni somruk chungin an Inthen na thu ati chuakang Chang som pangana hian court in Inthen na thupek chua theina power of court to pronounce decree for dissolving marriage ti tarlan ania court in thu thelu tu thil soi chu adik ti afin fi emo anin neina chungchanga thil dik lo ti a apu na a ama ngei chu ain nam noi ve lo ni a amu chua emo akopui uire na chu angai dam ani lo chuan court chuan Inthen na thu top asiamanga schedule 3 angin Inthen na lekha certificate of divorce apeang India marchaka hian nupa Inthen hi India ram mundang zong a in anasa a scroll.in kumsang ni zong pakhat sensa sa changa state din mun atarlan dana chuan Mizoram nupa Inthen chu India ram state te khai kin chuan asang bera za a paruk point som thum le pali ani Meghalaya indotin Sikkim le Nagaland in azui bokani Zong kha tun chuma Mizo Innei Inthenna Chungchang kan tarlan thei te chu ania thirtu tenin hlawkpui ngei kan beisei a ale peka chuanin chhomdol na lam Chungchang le Nupa Inthen fati din mun kanun tarlang le don ne minlo thir sak le cheu don nia tin kan channel te minlo like a minlo subscribe sak zel tu ri kan ngen buka cheu